Kapiang nincapang disiplin sejeroning ngemargiang prokes, minakadi ngangin masker, ngewajikin tangan miwah nyaga jarak. Pemargin ucap menados pengupaya sane becik nawangin angge miwah krama tiosan saking penglalah COVID-19. Penerapan disiplin miwah penegakan hukum protokol kesehatan wantah silih tunggil usaha nambakin pengelola COVID-19. Rau mangkin pengelola COVID-19 kantun menados uratian sumaken, sani kesinayang antuk nincap nyani wilangan kasus harian. Samian krama patut memperkanti sejeroning nambakin pengelola COVID-19, mangde kewentenan virus inucap nenten sayan ngelimbak. Penerapan disiplin miwah penegakan hukum oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, Desa Adat miwah peikatan tiosan patut kepiyunan becik, santukan metetujuan becik majeng krame antuk nguduhang krame, mangde setate ngemargiang protokol kesehatan. Samian angganing patut maut sahe nawagin angge, keluarga, sematon, alit-alit, miwah krame tiosan saking pengelola COVID-19 antuk setate disiplin ngemargiang protokol kesehatan. Ratna Bali TV.